Pozdrav svima ljudi, danas ćemo snimati probaj da se ne nasmeješ challenge. Hajde da krenemo već jednom, tu sam sa mojim bratom. Ćao, čao. I hajde da krenemo. Dobro, ovo nije ništa posebno. Okej. Oh my god. Ne, Mihajlo, što si smanjio? Ma'am, I pulled you over today because you were speeding. You in a 45 and you were doing, ma'am, do you want me to call back up? You need to stop your, ma'am. I will call back up if you do that again, okay? I need to back up. Pa nastavi, šta tako ideš? Okej. Okej, za malo da se nasmejem. O, nemamo pojma piju vodu. Kaj fe, jaj. Troll, vrate. Kao ne može da krene i ovo samo pored. Ja mogu. Okej. Bože mali. Vidi ga. Hey, do you love each other? Yeah. Are you gonna get married? No. Yeah, see if she has Okej. She only has pee. So don't take it, Daddy. So don't take it. Ona mala, vrate, s bilom nije normalno. You might get Ja se nikad ne bi ponudio da je presvuče. Nope. Tu bebu nikad. Now you know why I'm crying. Okej, ništa meni to bilo smiješno. Tebi, Miki? Da ili ne? Pa reci ne. Ne. Eto. Ne, ovaj mali nema pojma da pije vodu, ovo je nasledno. Yay, he got a drink. Give me 5. Trick. Sickness in and health. And be willing to forego all future candy if she wants it. This is a really long story. Just say I do. No, ovo nije uopšte smiješno. I'm too young, I said. I'm not listen. Should I listen? Okay, calm down. Okej. Za malo. Kiss the baker. Cook. Cook the baker. Kiss the cook. Kiss the cooker baker. I'm shaving my the Okej, ljudi, pošto ovo uopšte nije smiješno mom bratu, a nije fora da je samo meni smiješno. Tako da ću napraviti malu pauzu i staviti nešto, početi da gledamo nešto što je jako smiješno. Pa vidimo se. Ok, ljudi, našao sam, samo da počnem. How's it going, guys? Now I'm
Inače ne gledam ove youtubere nego samo radi smeha jer mi je ovo smiješno. E, ovo je Leather Goat. Meni ovo nije uopšte smiješno. Moram malo smanjim, izvinjavam se. Why are you dying to this? What? It's so contagious. What's that? How can you find a fucking goat? Ok, ljudi. Ja sam se nasmejo, moj brat mali nije. Pa ćemo pustimo Mihajla da gleda. Ja sam ispao. Okej. Izvijem se ljudi, nešto baba hoće da uđe. Sad ćemo... Evo napravit ću pauzu. Evo sad ćemo. Evo okej, evo nas ljudi, ajde da nastavimo. Ok, ovo mom bratu nije smiješno. Nije ni meni. Ok. Niko ovako mrtav vladan gleda ovako. Your YouTube star, that means the internet go down. You unemployed. Joj, zamolo. Bitch ass nigga. Oh my god. Chilling with your bass, he's like. You getting your pumpkin spice latte? What? Pumpkin spice. You can get a pumpkin and shut your fucking mouth. Meni ovo nije smiješno, a se riba. Oh my god. Your daddy taught us not to be ashamed of our dicks, especially since they're such good. I ovo nije uopšte smiješno, pustit ću vas da odgledate, moj brat. Daddy gave you good advice. It gets bigger when I pull on it. Sometimes I pull on it so hard Čuti. I rip the skin. Well, my daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands. Will you show me? I'd be right happy to. Whoa! Whoa! What did I just watch? He's gonna I okej, To je to za ovaj video. Nadam se da vam se svida. I vidimo se u sljedećem. Ćao!